Toi fatalo fatu sa mo lau tafa fonga le nei tu la reso ina ua tatu o lia mai manuia fa le fai unga o le nei vai aso i le whenga iai o to tele o le atunu ia ma fe au manga luenga mo Amerika lava ia le ngata o weekend nei whenga iai ma marulonga o ngā luenga a o le whanau fo le watu ma fo i mai whale a onga iei la te tununga ua mai si ngā fo to lefta tatu to e whilo i talu mai le por kalame o le aso lua ia aso lua pe sao io tatu por kalame muli na le aso lua na te nei ia ona sa whiangai fu i matfulu tele fulu ia mafata o tolia i mona yaso ua tona yatu i tai ia leo tue au mai te mai le awanga le leiro tatou tua lo so fu ma ola ia tatou toe fitapa i fo ima toe feva ia ilungo pe au ngar e pe ona masani ai ia so tasi o le vayaso o le aso luas fu ma fitu le nei o le fata fiti o nei masina ia ono tatou e proleta ia o le tawalunga po le toe aso pe ngai ma le nei masina o February po le masina lona lua o le tausanga ia ona tatu fasoro tula ia le tolu falima ono afa tausanga mo tatu iloa ai e mawa e lava le televave o le faita wina o aso lo soifua ma lo ola i le ola nei e tele ai e televave mai sawa lava e pu le soifua ma le ola fe mei tele ai e mi ai ma lau tele ai le lofilima io e lo no winga au tatu o iai teimi nei o le soifua ma le ola tatu io e we have to enjoy time life while we have time so e tatu te fia mo tatu ori ia i asu taitasi ma vaenga taitasi ia a o whiangai ai ia le lalo langi ma le tangata lava ia ma ana sa ilinga o le nei soifuanga ma le ola nei ia o le ua te ala titi le tu la fia te mita tatu te mito o iai uwa tatu temi ia ua lua suma le lua minute e te aile tu lai fa ia sa ima ia au manatu tatu fai me fasolo ia i le nei fiafi ele umifo i se tautua ma se aunanga mo oe i le nei aso ona ele i longa lava ona atotoa le malosi i oe se tele le fulu sole i o le fulu le ua faa pele le ele faa longo i nei aso ua mawai atu ia i o lea ia faafetai i le atua o loo maua pea le malosi e faa ua waitiu te mawhaiva o loo maua pea le malosi e faa ua waitiu te mawhaiva ia o le nei fo i vai aso o le toi vai aso o le safu i leo le asau le sa le whamantunga po le urua i aso sa o le masina lona tolu o winga o le sa le whamantunga le sa o le a polo lumana nei ia matatu whaasolo tu vuela ia le ia mati masina lona tolu a o lumanai ia le urua i vai aso a perila ia e whianga i e fo i laulangi mat whamanatuina o le aso whareile le lei Good Friday ia po le aso maliu ia whaingoa tatu le aso maliu ia po le aso le eseta o le urua i vai aso lao a perila
na o lo whamana tui nei fōi ia le nā so whailungaina e so se malo Kirusiano io e le aso lea ua whaitauina o le aso na maliu ai lo tātou ali whaola ia ona ilo te tau whamtalaina le awala na maliu ai lo tātou ali male mafua anga na maliu ai male mafua anga na wha so i fua mai ai mau me lalangi tasi lava lo na aunga i ola oe ola tātou tangata sala ia e whapena lava winga o le so i fuanga ma leola o fe lava me tātou te tā iai ia e whapena lava i o e tātou te apa lava i lo tātou matai sili o wafu o ia e na te ta ili so i fua ma leola Vivi ia tuia ilo tātou ali ia i fo angelu ua ma wai i lunga au mai a le palea li i lelei ia whaapalei ia whapale tupu o le au ia whaapaleina le tupu au ne ingalo i tangata e ua o lai o le malaya sata atou iai ia sauni lava ivi ingatatau ia whaapalei ia whapale tupu o le tupu ia whaapaleina le tupu e vivi i atu tangata uma e vivi i atu atua uma so se mea o le ola nei e vivi i atu mea o le fōwhanga i a te oe. E meise le paleli o au ngā luenga. Mātou o tangata. Mātou te o atu e vi ia la o fi pe amanatu i lou tauto ruaina ia malautou singa ilo mātou wola ia so uma. Ia mātou te vi ia la o fi o e whaafitai mea uma. Tai lautou singa, mātou iei fo ili nei weekend, ia ua mātou whaafitai ai lautou singa i leo atu, mare fo i mai fe au mga luenga, o a mātou whanau leo atu, mare fo i mai a onga. Ia, male me alo fasili o na tā ua lau fi o leola, i o mātou tangata. Mātou lia manuia, whaafo i atu levi inga mare whaafitai i atu oe. Whaafitai i lau whaoratanga na e saunia mo i mātou tangata uma. Lo liu tino tangata na e soifua mai ma liu ma toetu e ola o mātou tangata sala. Ia, ui māngalo i o mātou tangata i mea o mātou whaare tonu ai tātou whawhiangai. Pā mea o mātou sisem whaare tonu ai. Māngalo i mātou uma i a te oe. Yesu ke risolo mātou ali i. Malo mātou whaola wole mawala awai. Amen. Ia, manatu le nā ua te ai langi le tātou inga mat whaafitai o le atua, i le atua, ona o mawhaifo i ona taitai mailo sui. Taitai mailo sui fua malo wola, ma tātou uma, ia, au lia mai le nei aso o le uto e aso le nei o le masina i a Samoa, New Zealand, Australia, petai, ia toe o tae au, le aso lusu matvalu, o le toe aso le nā, o le masina,
i nei California i nei Amerika ia manisi ia tunu o lalangi ka lena fatasi mai matou me lea ia natu le o te ai langi fitu tangi ma foi ona ave le tatu fa polo man fasangi di inga man faaftai pese tatu pese ia ma ia o na lava fai masu tatu uma e mo ai le nga faaftai lo tatu matai ia ona olona olana tausinga le mavai ia te oe ma tatu uma ia manatu le ua le le tatu pa i mo mua tatu fa pa i tatu matai sili ia tatu o ia la ia le a ua uma ona ave le vi inga o le tua le tau ma no mea ia vi inga i temi uma o lo soifua ma wola o le so ia o le tatu pokala masani ia ma le ma le tofa ia ma fanua tu pa i machera ia le ua wanga i mai lunga temi nei ia le tatu a matafatasi telefo nei mata upu taua ia e fia tala noina ai maise lava mea na tutupu ia sona nafi io ia aer maya Samoa se i ia fia maya o te maitai fia maya lau to fa mo fanua tupai ma lord folau manuia o te tatonu ia o le fua e mai ia o le ua pana i foi lo la e o le nei aso ia i tatonunga ia la o le uto aso sa pati nei auto le asfitu ina ia auto e ta pena i uto mo le aso sa le aso pa ia tai au ia lefto amatu anga i mai le matu aso farele ia i tatonunga ia patia le nei avano papa i mai fatal fo mai tatu nu ma fa lo lava mofnu ia malo se tu la epa o maua mai tu la epa ia no kiria malo se fu maua malo lange ma ia le nawa e fa i mai le mamalu tatu pa ngamasani fa talo fa tu fo ia i lato e sunga fa fiangainga mo lato fatua tamam tinama tutua so se fa ta fa taulanga o lo maua mai le ta au nanga ia po lunga fo i pe awole fa soa le lupe fa lele le mamalu tatu wa tunu o i Samoa ma tunu i fafo ia alo maia o le a tātou whasoa, tātala noa, ia ma wā ili fo inisio me o lo tutupu. Mea sa tutupu, ia ma mea e ono tutupu. Ia ma lo soi fo maua tula epa, ma lo tauta iai. ma lo faftai ia tatonu le ua a toa li o le masina ta fatalo fa le atunu i le nei vaenga o le tautua ma unanga ia ona langona manatuela ia le ia e le lava tatu fa me fa solo telefon ta upu e fieta noina ia le moto e pa watu tatu mal fafo So no mai pe o tula epa. ia o le lei ia o le i lava ia le manatu maualunga ua pe o le fato a lua so neva ia so taru ia ona o le wa fia fo i le fulu ia ma misi ena ia so neva ia so e te tonu na o na o weekend auto na mai le neva ia so a mai le tau ia auto i New Zealand Tula epa. E se le filanlan wa i o le tau wa mātou wa. Ia mele maua ia i te nofo te tonu o le ofisa le aso atua. Watoa e loa le leanga o le tau ina wa e maunu mai fafo o le sa uni te adu le fali. O le aso na nafi. Aso tofi, sorry. Le aso tofi sa whapiana ma awai atuai i le talanga teu ia na fo e sila fia ia le uso ia fina i Bernie a moa. ia Ia le tatu. Ia sa mato awai atuai la i le talanga teu so na tua a. O ka le vevela pi. O le fatoa i fafo di tunga mau. Matua i le an vevela o tawa nafi i la so. A stofi. Aso ana nafi foi. Ia ma eu fo le vevela o le aso ana nafi a matou. Ia o le aso. Te re io atuala i fafo i le aso. O le tele lo pisi tele le lunga o telefoni le nei tae au di so ta inga fo i sa fai
tu sai fo i manisi o sa ininga ia ai mai se fo i le taimi o le tātou whainga pālota le aso nafi. Ia ai e mole mawina lava e vi ia le alofa ma le anga lei o le tua. Wala whai mai fo i whanua le lei ia mawale ola ma le malosi. Ia le fo i e wawa ai atu i le tūlango le whaitaunga whaalua o tātou pālota i Samoa. Ia lo e fo le manai o le tau i Samoa. Malo, whaftai, ia, o le soe le ilewa na utonu mai whale. Ilewa na o mesa o awai atu fo i sitasi o whale lau singa, ia po le fiuno o sitasi fo i o uso. Sa mato wola whatasi mai lo mato nui sa wai. Na maliuro na ono sumareiba, ono sufitu. Ia tau sanga le soifua, ia o le suafa o le uso o pua papari ine e mia. Ia papari, tau tai o le ua. Patu mulia, sa iai fo i nai o na tua whawhine mai nai a utoi Wellingtone, ia ma i lato ma sitasi fo i mai, ia olo i tamato whelo e fo i la ma le sa whaimte tai fono le kalisi au au le whakasa, i le sunga i atu no moso i osia. Yosia. Ioi, ia sa na whaia le upu wha malosi, ia pi o tele au le whainga o le lotu sa i papalangiano na whainga. Pi sa pa u le sunga to ina le sa whaifo i matei tai fono le kalisi au au, ia le sunga ia i osia, tunu moso i osia, ia ono o le tuangani o siona whatua. Okay. Ngani o le whatua o le tina whatua Susana. Ia o sion tuangani ra le sa le ile mariu le sa matu iai lana nei, ia marini vai aso atoa, ia i fo i sion tua fine mai Australia, ia e no fo i lo tausonga, e li o sulsulu mai vasa aiva, ia same o sulsulu mai vasa la aiva, ia o lona uso le fo i le ile va ale e pisai, ia O le tutuila. tuila, ia le li o laulii, papali i laulii, ia o le nale sa pisiai matu nei aso, sa matu iai, le ala o uma ia le sa whailunga, lo ma nei e viu o lungo le whanua tanu e tau o le Rose Hill Cemetery. Na fui sa whatau nai ia le lotu, ia na ta apea rola ia wane whai le whale la wasi teu, ilona o sanga tu mau, ia o na o e rola ia le lau me whai ele reception, whai ele celebrate taile, ua pio tele nao maliu nei, pe o le whainga nei ia e uma lole le whainga siwa me pe uma na teu. Io e se fo le me o i Amerika ia ma le ala ua o i to tele ia le o saua o na e iai tua noa e pela ona ieta po kala me le nei tula. E whaftai le tua whatumulia tumutupulanga o la wo papalangi io saina pe ni Japanese tangata ia pe pena lava le whainga e whapalangi a whaalava le whainga o le soundinga. Ia e pe o le sai aisi i mai Samoa si le fo i sa whaururu i ai le kalisi e whakasa ia utalofa i ai io e utalu mai nei. Ia e se fo i whainga e pe te le whapalangi le lotu sitina ia ma nei whanau. Ia o talana mai mātou pitonu sa mātou vesi le nei aso. Ia, mana ia le ta amata mai le mea tupu ana nafi. Pe yese tala ina e tau fia tala ia ta tiri ama. O te fia batua mo muan ta upule tula e palanga whaingata. Wa ilunga o penga te whailangi World News a New Zealand ma Australia. Pe o le tūlanga le nā iai o le pe wata whai tau mo tai loa i le atoanga o nisi o vaenga. O le it's worldly and globally comments tangata papalangi i lunga o le page a le Minsta o le vai fafo ia Penny Wong. Share mai ai la longa experience i le mena tupu i Samoa. I le whaatata noanga le, I looked at it last night and I thought, my goodness,
Mea tonu ale le tati tala noa le tele o taimi a. Ia. E le whapea o Samoa le tupole mea, na lilo la i le silafanga a tangata mataitai o isi atunu. Ia. Tanga ai ai, le wa mai te tonu i, le whaailoa mai ai, it's unexpected feeling in that tele expectinga O Tano no, penile wang. yeah, ne means star whaailoa le whate ia o ia. She enjoyed o le malanga i Samoa le whailo inga mataitai and everything, it's all good, except le tūlanga le press conference Ia a whawhawhonga mai lātou i Samoa le ingoa tau le leia o tātou whainga mālo, tau ma whainga a le fionga le li pāle mia ma le tātou whainga mālo lo iai nei. O lea, o mea le lei uma i le atina e ina, le development o sua tātou atunu. Ia ai, lea lai o mai ai lātou le nei, with hidden agendas, e o mai ma lātou hidden agendas, tongi mai lumai i le meolo i ai a tātou mālo whaanoanomia. O le ala le o le a atui le nā i le whainga mālo. O le tau whaaleanga le nā. Ma whanua whamone lava e ta tele i anga i lau te lenga o le. I whamone mole, o whea tonu rai anga i ai le, o ai o anga i le, o le blame, o ai le anga i ai le whasea at matai. E le o amaia i se whasea le fionga tamaita i minsta. O lea lava she's speaking about her experience i lana malanga i Samoa. Ai o le feedback la a tangata pālangi o le whaita wai. O le feedback la le nā leo te fia wha leo. I leo wha o complain na fionga tamaita i minsta. She's speaking from her heart i le hospitality ngā show o tangata Samoa ia. Ma nei le whaaloalo, ma nei o mumia uma. And ole amai ai, and she has encountered le press conference there. It's not to be expected. Le kusala le feedback le community te le lopo ni New Zealand po Australia, but these are all in English. Le la evatuai, talo fai, i le tau mawhainga le tātou whainga mālo. Ina ia tu wha tila le mawalunga ma le lei o le tātou whainga mālo. Ia alela o lātou nei o le whaia le amio māta ngāle ni. Ta o le angai nai la ia. Si o tātou whainga mālo. Ma fua mai. O lia wai personally tu la epa. Ma whonga maki o sioa. O tangata wa lewa wa e sinia. Don't use that mentality for or senior. Then you can come in and demand it if I limit if na wai. Elese me like o fo o fa leo mai ya frustrations to la epa. Abi esel por kiki no that. Ola me lo to fa ya fa la nga ina fa nga malo. Ai mai se te ina la fionga le li pa le mia. No se fia fa leo atu le natu la epala e se matanga. Ia mo vai ai, fa fetai le tautai ai, fa fetai le pokalame tautai ai. O lea na a mai manino ai tele o le loloto isiata. It's an ugly scene. We don't want to know. Ai fa fetai le pokalame tautai ai. Na au mai ele tele, peila o ingale wa yele atoanga e sa oala. Matua ile ai se respect. Ai o te wha i ai la, le whai masui o le media le malo. Ona le manino o le dress na avele invitation mo tangata le au whai media. And that comes with a dress code. La mena le na whaatanga i te tonu i a pio sio ma nei la eina watu mai ia. Pea la aru te whaatausanga kasi mea ai le maketi ia nei la lava na whai. I say tanga I foi la I le ulu. Say tanga I foi. It's very low profile. O le foi la ia a fa fonga mai foi le fionga le li pale mia O se tua lalo. Ina ia tanga I fo la I o au tafa. I le ali I le wasu I tūlanga ia lave.
le wana vaai le media le matanga venga palemia. O la mena le na alau i tonu. La mena le na alau i tonu. Sa le tatau no na alau i tonu. Tau ta ofi faito a whapia malie. Wa uma o na avatu le wala au na le invite na matu le au media. La lava fa mamafa atu le dress code. Ai se vai iai. Ana tatou mata umala i ata na mai ele. Na mai lunga tautai ai. Sa iai ali palangi ai ang tangata mai matanga benga polo officially ale ampasa Australia i Samoa. Na la e mamao la tau aloa. Na la e mamao la tau aloa. Ma au whio iai e sele matanga. Lesi e me pito sili matanga tu lepa mantua foi. A e point lo fa pelo lima stangata. It's very rude. Awane e tu si lima. Ale manino to yata le point fa peanga i o le fionga tumata minsta. O fela o ye le code of ethics ile fa media. Ya fa fonga mai fo ila ia le tumata blestene le jaws. Being le wato va ai sa to ye umai le taimina tupu le melea. Ia wata kona ye se ato te toa ye inga i te tono le whala le tau vaenga o le jaws ina ia to ilo tūlanga o to ngā mea nei. Ia le mena ana fia a watu wa ilunga le tūlanga nā tu le epa. E sili foi ona matanga o fie mo fanua pe a whapeta te whalau lo foi sosoani foi nisi o pe o tautua. O nei mea uma mo fanua. Ia to e nā male la ina. Vaenga uma nei o le tau mawhainga le toi ina lea. Malana vaenga. E whai ia se mea se fo o whea lava lalangi nei. E tau mawhai lava ia whaaleanga. O lea lava le mea lea lau tatu vai. O uma to ngā me ui i ai ia tu le epa manei tapipi. Ui atu i e ta sa ili se masai. E mawhai o na whaaleanga i nai. Ma whaatu i lalo i nai ia le whainga malo ui. O le matangala. Nea la ulang utele i maua le mena wa e nai la ua tala noa mai papalangi. O le atoanga le mele. Pe a tango e fika le mele a tatu le comparison o le mele utula i mai nei. Ma le taimi fo le lena la ko titi au ti ai le ulu o Town Campbell i atu le pa. There's no comparison. Ia, ele fai, ona o le me o le fou, ne peiena o pe o te le. Ai a fua ele taimi fo tu le epa ma lona tu le mai. Mena o te le popole ia uia. Pole a lamba le tamu fai o tu le epa ma lana vaenga. Ele to e, so se mea tupu mai le miri. O le li pipili le sui ala ve. Tan fai se fai ngana tasi le upu maro losi le maro. Eli le nga o sui nei la tong. O le utu o tiele. A o tangata o mai o le nga due malo ma fanua. O te ta watu i atu. O isi tangata i tono tangata le malo. Le ua amata nei na pe fōringa ma ia kopo te mini. O le matua pe peloa. Ioi. E te tonu talo sia. Ia lela ua tarsia o fai ise fai ngare malo suspend le observer na fai ngor newspaper le lilo pio newsline o te masani le langa o te mauatu te mita alon io o te masani le iai a ua matua tele tangata o matua tele o te ava television to lua langa fai a onga i te television to lua na isa lei va ai ese tamali io lo fatua o mele o ne ata mo pio na soifua me malanga attitude le au tala vou saua matu inga winga le ai matangala ala la so ai la so foi tau atu i comments ta pala o ai tu ai e tu so la express all freedom o tangata e fapia. It's sad. Nanga experience a very good trip to Samoa or that, but you know it takes these the media their press conference maybe
Did they know exactly what they are talking about? Did they know why they were asking those questions? Which is, ele o se mea ta tau, le mea tonua lia, o le wa tau ai atu a kako dirty linens out in the world, e whai mai le criticism. We don't need that. A o le mea tonua le sa tau pui pui e le fionga le li pāle mia. You know, tanu i lalo I le tātou domestic, se I uma le tātou whainga malo. It's a very good experience for all of them. Ile ngata te mate parmia o te mai tai minsta. E fa pena fo tatu tai tai. Fa pena fo le miliard da totu. I think the part o le pe raise concerns. The violence le na tau I loa e na. Ma le na fa pena tua I unga. Fia ko ma foa yoi. O le leanga o le sa camera fo le keminga happen ele mea. Anga mea la le experience ka ko media I Samoa. Ka mo fero le camera. Langa la le wa nga I kong wa le mea nga I o nga o le join le ka ule. Le nga o la ua. Aka ka fanga sa le camera I ko e tangata ia. Tangata ia fai. Tula e pape o le winga ton wal na whaftaile le au nanga tauta iai. This is where I saw a lot of the photos. Okay. A lot of the photos. I fōlinga ina ua susu watu le li I malo e musu iai ina ia polale tūlanga le tona. E snapshots mai lo le ata. Ma tua I te mai a matanga ili. Le lai fe mai ai tua ma whapea mai. O te whaingoinga o te fōlinga wawa ai le ata whaangange o le Harry Potter ia Smiggle. I fōringa ia na whaari mai ia. Le lai whaataitai o mai mai lunga. Le so whao mātou le media no this. There's no need. Ia Smiggle ia pio lea. O le whaia mai lea li malo. I se whautala ie. Ioi. Ai pia no whai atu. And only a few photos le sa tato vai e lunga atiri foi. I le live le sa whai. E direct lava le camera nga I le fionga tamata I mean star ma le fionga al palemia. E le o whapea o nga whea lua I le camera. Ina ia catch o mai movements o mea lo tutupu. Pero no, o le au te lenga o mea na tawai ai. O le na mau mai lunga I le au nanga le tautaiai. I le lato so upu lo I Samoa. Le te pue o mama ele tele o ata. Ua tele na vevesi tanga tele media al kakua kung. Ai le ni mele anga me tau te whai atu iai. Ai sea. Le nga tala tau Samoa te tau na whalongo me tau I te le o ngā sami le tau te iai. Tatu te e te tau voi lana improve le camera lea. O ai lava le cameraman o I vanga ia. Langa o le taimi atu ai le leo pio. Na I lolo la ia le lolangi. Tangata tonu rata o whale kongu le iai le meo I le media. Ia langa lena la pila o mai ka kui mai luma I le pale mia ma le minsta. Le loa le tangata o le initiatinga le vesi le. A manuele ai ani nei mau pe fea tura epa. Pe ana whaapea e whai le tiute o le afo. Tangata leo pe stale wa ngafa whai lo na tiute. Nā te iloa e le tatau no mai ia to ai ngā ofu te tono le press conference I iloa whai le whaaloalo. O na so mai e la le tu le pawalanga o lea wa tatal non ta upu lea. Le fo il sa whai me le whaasoa al ta mai ta I leo maina. With the facial expression ma whapea mai, we can ask any stupid question. So how stupid are you? O whea o iei le awa whatawhata. I want to take advantage whapea o le freedom of expression. Na whapea ila ia tu ufau sau noanga. You know, there's no such thing that you can ask a stupid question. Only you are stupid enough to do it. O le tangata e ielo na mawhau malwhai ai e whitutu na ele whainga le tala. There you go, code of ethics. Isio kwala le stupid why la mele no mai e whaaleo mai manatu o isi tangata e leo presented I. Sa wa o ia mai sa olo o manatu.
o le sina me langa kele le pe fa sa mo puia code of ethics I man nino tangata mo a mionga kanga kangi o a mionga wala tunga wenga fai fa tino lang afai aka check ngil code of ethics ai ona ngamia ai le ka makua ko nga mionga la ia a mionga tangata tustala io e ka kaulang ka kuwa ai e mei nga au mai ala tangata ni e ita il malo e feo ki a malalangi o la ko mea le fai ai ka kaulang ka ku kilo la ka kongi fai la se a foi se vai fo fa fitau ni le anga o le ka ku vai ele ku kikia a fa pe lo o pen le observer pen at male Samo News pada lava le ngon newspaper o la le si mela ku kilo I ko fia rangi si me ka pen e ka vala pen ko me kai le langa isia nga li fai ku au ai sawa ia fera me in me ka ku o nga kongo I mafanu tata no fo ai mai mo mai e fa masino foi sa mo mai ele fata tanoanga la le a se humano mai ta ele o mai na she was seeing the expression of her facial expression the minute and not mentioning Aile Polekiki, she's just really aggressive. The question is, la mai mo umasa mo. Manino sa noanga le fionga le li palimia. Tu le Polekiki I fai por kiki. O mai o tau ia o tau le media. E au ngale tau ngalwenga. O mai neutral. Awato te mai fai tu au. Neutral le mai. Tau te whalongolongo I mea o lo o whapena fsiringia. A mai sa o le fesili I le issue. A wale a mai le hia say and all this. Wal me tona le tu lai mai aia. E le ai se tu langa o le se tu langa whapea o le freedom of expression na tu whau waila ia o le ma whau o me whai. Ia. Ele la kikit kemika ki kalangoa le vanga ia. Ele kikit kemika ki kalangoa I le vanga ia le media. Langa o fasi umi o fai o ye issues o le media le. Ale foringa mai ale o isfale o le molato. E mana ia le saunoanga le fola le fala na po. O fola le fala le fionga le li pa le mia ia ma le te whai ata puala. Le ena mai manino na fesilingia ta puala le fionga le li pa le mia. Le ase tūlanga. Ia le watali manino le fionga le li pa le mia. Ia o lea la o uma ia I tā penanga o meo fufuanga ia I lātou nei. Ia pau le mea tātou te talo, tātou nuina malmanuia ia fufuanga le whainga malo. Wa tātou lawana pa ule sa malai lunga o ulu I lātou nei o lo o whaia lava le ngā luenga o le tau whaaleanga ma le tau whai le whainga malo. Ma o mai e twist uma mea. E leo mai, tātou mai la tala le tula epa. Leo wa tātala no atu le so. I know, telling you, I guarantee, I will live on a tutu, yo lato I te mara lima, ele sainino lato tai se lau lima sfutala a le sa te el whainga malo. Okay, makuai, I would be very disappointed. Langa polea lava malea mo fanu. Po ai ka kio ia mai. Ale se whainga I le puna o mea leanga umaia. To ina lea. Le lava tau te pepese atu le mea lea. Io, aisea, langa e ala na langa la ngata ngata ni, le o le media. O ngo to ina lea. Ana ua whai se whainga ko inga lea, wa mapu le atu. Moni atala. Io e. A whapeana ngā ka ko pepese pea, ma pepese pea, ai le liwane le malo, e whai se whainga, langa ua lewa na whai to ina le mea fo malo. Treason. Fo malo, a pepese atu pea la tato, ai le whai eise whainga. Mai maura tato tei. Io e. Ia, tātou te tātono. To ti ama wa mai se tari. Ia, le nā. Awa tātou te give up. Ole tātou te give up. Ole mawhanua te whet. Langa isia. Ua, kele, o bisanga ka avau mai ai le fia tau sanga tabu i mea lea. To ina lea. Ioi. A ole I whai ar fast. Ele ka penga inga fast. Wa ole sanga ta leva kenu ava vau ko inga lea. Isia. Leanga o winga I ko inga lea.
kala pelo e tau whaososo e kau whaleanga. So, pelo lewa tali tula epa. Lewa tali, it's not worth it, e tātou te mamai e fua mai oe mai au mai e tō tele. It's not worth it. Yeah, te tilo iai. Wa toto wha a fia nguto tula epa, a le tali le ana nafi. Le tali le ana nafi. I le whainga pālota, lai titi le na whai ana nafi. Whio iai, ma lo le fast mai oi. Vaisi ngano lua, ma lo le fast i a safata. O le tali le nā, o le e tau mawhai lava tula epa no matter what, ia mama ia i peha o ia. Ai tātou, alo tātou lango, avere tātou lango, tātou whainga malo, tusa ma nei wha manuianga o sa saa mai le atunu. Mawhanua, mai whala, leile tātala nua mana malama. Le whape au te o le name o mamai, le whape na mai se ia pau. Ai o le mea le o tātou titiro iai. Le anga na tātou alalanga fo le tali le ina ua uma whainga palota pai elections tu o mau i maale. O upu whani tātou avea o le tali le, to te whiua le maano, le fo toi whainei pai election, same thing. Pato le mea le te whai atu. E ta tau na ngā lue, e oi, e moni, a whai ua lau ngā lue, a o le tātou pitola au too late pea, aisea. Le anga a whaatelina pea, ma whaatelina pea, pe ke la le fina ngalo le atua ke o ki whafoseisis. Ai le i whakamuinga me o kau whakamuinga. A o ki ka ngaka ai le i whakamuinga, mea ka kau whakamuinga, kusama le mawhawhau le aku. Mai maurele kai. Ai sea, langa o le whale a onga i le atunu, tangata nga ke whaia whau leanga i le atunu. Ai ola pea. O mai la le wala au e le whai i le maro se mea. Lala ka Tulepa, lava papale, lava lon sai. E lava lon sa. Tua te lea tu sa sai. Ai o le mea. Se tau atu i lesi vaenga lea. O na whai leo la utala lea, te le whai atua taimi nei. Se io o te vaenga lea. O na whai leo la utala lea. Yeah, anyways. O leo o tali manino le fionga lea li i pale. Mia mawha manino le tūlanga lea. Ona o le pe o le mele ua vava o ai le atunu. Ona pau le mesa a mai wa tau mai whapea. O le new tax i le malaiva alele. Se lau walu sifulu le ai laua a mai wha manino. E ono su lima le tongi tātou taimil nei. Wha popolo i esi tanga sifulu lima wa walu sifulu ai. Ai o le livi le wha o ngā le malaiva alele. Mo le wha le leinga o le tātou Aero Bridge le wha o ngā. Maisi au nanga wha le leinga o tātou malaiva alele. Ia le ala wa manino ai. Yeah, give it time for the people in whaiana lato wa o le te le yo o ta mawhainga yo o ta mawhainga malo ina ia wha le leile au nanga o le mlaiva le maota wha pia sau wha pia fo ia i whangani i a nena wha manino a wha pia tili mai se ngase mai i sa la whai ia pia ele o iai se malaiva le whaonga taimi nei lusu fitu wafe le tau e chata ile va ai whaonga. Ai a whaonga ina mlewa le pe atu e whale leia. Na le tolu a fitele la le tupe a le whainga malo e se whiai. Ia na wha manino atu ai le tūlanga na pe ona sauno e le whionga le li pale mia. Ia le whaua mau atu. To ina wa umal fontanga le pale mene. To asfulu lima tato ngase o le la amai fafu. To o lima e mai nei New Zealand to asfulu e ave intia. Alo o iei foi la se nau ta inga tato whainga malo. Ona whapea lo iei foi nisi company. O le ua lato abatini a lato tau sanga tato whainga malo. Mana e whaipa anga ia. E le whale mai fiti a whapea tau ngō fia fiti. O le mana ia foi lao fiti. E lata tu ia tato wai whaisina mamao intia. Mana ia. Kia kele i anga e kuni mea. So pa ia tua i le levi le wa le na fa man na mai le fiwa le pan sa le suli mata la na fa popo le tax wo le va na yai pa to le ta mo atu le tala al pale bia e se tangata na la tu initiating le ala upa uton te mon mano pa tasi le metam tiro e ta to mana tu le o ale o va ngai fa mai o mato na fa yer mele mato Aero Bridge
it's not a must. It's not ele power me tatu ai fu ele o foi se tourist le o fa nga tatu le le yo arrow bridge o me ye fe ton pat tai yo o mena foi le chapipi e tau lana malam lama tanga taia o tupe faleli ele ni meta mo fie ele ni meta mo fie me yen a faina la tu amata e na tau fu lana malama la tu o le maintenance o meia ele tau mo fie a fu la lu winga na tal bela nenta tu pe meia le anga ta tau la au fe sofin fe me le maron mele maron le o mele tu o fe o si ima si tamai me fe sofin me maro filosofi malo al ia malama o ai na faia le fai me tu le pa ma tona faia le arrow bridge arrow drone vola la ka uai ai le kilo lama ke ai fela e ta tauna maintain me ia how to maintain e ka nga si runga kupe ku i pasi se tangata ai awal ko ka fai langa ka fa leanga i la langi o tangata au la ko le malama le i mena na tu fia e saun ngapea o e moni tula epa o tulanga na iai le ua whamanino mai le fionga ne li palemia ona e pei e whaate i ele palemia ina ua vāvā o le tunu ona ua au mai i whafo e lea fo le Samoa Airways which is ele o le manino saunoanga ele o se lato mtawhaioi na i le le Airport Authority o lato te tauna lato whaalawiloa mwhaleo a part ina ua uma ona faini negotiations mal fainga malo ya atulanga na yai na sa noanga o le arrow bridge o le taimi o le pa inga tu le epa elefa pena na maya fa le arrow bridge na tati elefa pena e automatic lavana fa le le arrow bridge ele mantua ele taimi no to apai mai ale le pa inga le fas o pa le miele fianga ya fia me matatu i Samoa na mato atu taimi fta umale le fainga filinga mana ia le o tonu le arrow bridge aircon ai pe tolu e masine vai mato ne ai ia le taimi o le timunga e tu le maalele a mai mato i lalo e stau le tau fitulinga le taimi o le timunga i lunga tame wale se arrow bridge ona wale to titipe ono e masina o foi o le anga le se arrow bridge ia sa ta fatali po fele le tulanga e faiena na to repair ia out tatono ele o se tau ngo fie e to service ai nei ma se tale al mlavale le tau ngata le la o la le tulanga le wa yele le livi fi la le le levi le la watu i lunga i pa sese ia tatono so se tunu la vai fafo e malama therefore, in New Zealand, the time really increased, they added into the airfare, together with the airport tax. Wa umaso yesa elatu malau form e alufa atumu to tongi lau airport tax, but now it's all incremented into the airfares. Le vola tulanga la le la tula i mai le afoi. E le livi fi lea, o le la tam fai increment into the airfares. Malo? Yeah. Mana ia foi e sele tele foi o le fa mama avenga mantua o le taimi o le pai inga le fas le talwai nei le na mato mo mawina i le taimi tonu o le malo tausi na mato mo mawina e le misi le aso ma le pe o le pawa e fe ala mai le tae au ta mo le po o la le pawa e fe ala mai ta le ono pe uma le pawa so quite often pele power le la wai sa yaila mo te sa mo e mai lo fa sa longa le malo mo ainga uma o wa fa le anga ina la to me to tino ono le taimi le power surge fai ma pele power for the people to come forward le la wai le tupelo fa matu o le 1.900 million i mo la to uma sa fa le anga ina la to me to tino ele peso o le power ale la fa pia na o si vai ngolo o yai si o faia i lo longa so ngo nisi foi ai mai se la ta ia claims te tele pe o la fa pisinisi ia e fa fta ia fo fainga malo
ua vave na foi na whaalawiloa ma vave na whaisa iriringa ona ina ia mwhaina toni me tō tino ainga. Le vanga na mo whanua whamunmore. Talo sia ia awa o ngā foi mele misi ai le au kala pepelo 1.9 is a lot of money. It's a lot of money compared to the 8 million. A whai o e malu miliona le mea na initially. Tō a tele, le la wa scale mai lo ilalo, ma tō i whai le leile suenga ona sasa ili. E le whapea wa aviele peo le pawana mai lo se me wa leven whaleanga ina. That's why they've had na yele committee na tu whatasia. Whai e whapitoa awiri ilinga whaftai o lewa whatau nuu le whamoimoe a. That's good. O le mea o se mea pito I whanono ai tula e pa leno toi whaitau ai nei whamanino matai au. O lua nisi ali I malo le malo o lea whawa toi suspend. Ai whape o iai maisi. Le whape wha maonia mawai no melo lato telefoni o le whaiwheutanga inga ma I la tau le nei waka loka ina I le tūlanga o whala o whasaina. O le whesili la le no whesili e iau ne le tai au ina wa mawa o maleto le tele. Leiti oa a ma mafa ma te lele wha le tonu te tonu o Samoa o le whala o whasaina. Ai se a, onga o lea lava e iai le environment a li I leo leo. O pe o le mea tonu lava le na a. Sa wha whainga tai, ai wha tai I le fionga le li pale mia o ia fo o le minstan tanga luenga o le watutua ai la wa ina ia whai titia. A whaia o le au whainga luenga malo o lo ia ia fianga. Mō lia, a o la wa ni mō lianga e whanpui ai, so be it. You know, tato whaia lofa I alo ma whanau. Like I've said it telo isi tapo kalami, I've seen it with my own two eyes. Le telo tupulanga talabo e ai la fianga I mea ia. Mana ia? Yeah. E se le mana ia le fufuanga le wai ai tu la epa. Telo whasolonga o tala tupe ma mea uman telo mtanga venga. This is the first time wa o molmawina iau. $2.9 million US dollars. O wha mea alofa mai el malo o Amerika mo le ofisa o le wa aifetu wa adau mo le observatory. Which is it's equivalent almost 8 million tala. Pau leo le mtanga luenga leo te wa ia pere taimi o te latu I Samoa. E le tele o wa ia lava o ia se upgrading o lato fale. E tele o wa ia se upgrading o le compound. Same old. Same old lava. Ai ese tele o le sauta ua o le mtanga luenga nei mo tato Ia, na sa wala ia whapea o le taunu atu nei la solua. Taunu atu nei la solua I Samoa. Le Deputy Secretary al Malotele, le tau Malotele, le o la toila lana sia singa I Samoa. Ia, telefo inisi mea. Ai nofo mai tau tula epa. Mai a se te matau sangan te anei. Ia o mai nei le fata. Wa fia le tele o tato tali ngā malo, o tato whai ngā malo, I mai atu no I fafo. Ua fia malanga atu I Samoa, ona o le asa sa atu whaamanuianga. Ona lewa titilo lato, le anawa tau le na mai le tato whai ngā malo I te tonu. O le anawa tau ale fast, leo pe wa international level, o le wa fia adaptive for e hisi atu nu o Pasifika, o no lea, o le atu nae development, o le atu nu e a fia a inga I tu malo e Kalesia and Samoa as a whole. Mana ia le wawa ai atu, ia e moli le whaftai ma wha malo le fionga le li pale mia, ma lana ka peneta I le
ngā lulu e puno wai, e atina e Samoa. Ia o whawhonga ia o tau Samoa, lea awatau te tali tonu le telo tau whaleanga, nei al tae ano tali atua nei foi, o le mana nei o te tele leo ato tau talo. Le na moli mau foi, ia le whatatana ngā tula epa ma le fōringa apa whango mātung tongi, whapea mai, ia lele. Wale se talo i Samoa, le ua o New Zealand, mai le talo mai o i Filipino, and all this, wale e se talo te batua o ka le mau o le talo. Mana na ia te tene leo atu tau talo iena, na wa ia tu e ne tai au lau tu i fulunga le maketi. Mo whanua te tiri, te whia tala noa le mele ua au mea development, le tinai. Leanga mas, tasina mta o te tu lei e taimi uma development. So se taimi e whai ena tinai, it's always moving forward. E le ngata ina alu luma, ato e alu lunga. O le alu la le tinai, e o whaatasi money wise, price. E o whaatasi matau o mea. E le whaina alu le tinai, e tu mau le tau. Nang o le tasina au penga o le whao ngā e le hita pipi. Lau te whaongaina me le o le taungata o le suifuanga. Amerika, o le atu nuu pe le whainga o le susu mani meli a to South America te mine ma whanua na e lolo la ia le mele mo tam whaituai. O le mga kaunga lava. Wa i kaunga ka lava aisha o le atina e Amerika e aluma to e alunga. Ai ora o whaavale ia e tangata ia tatu atu nuu o taungata le tau o le suifuanga. O le mea, it's a worldwide thing. O le me tupu laulangi atoa. So se atu nuu wha te maka lasi lava. Whawhewhea nā tina e ma maua le manui o le atu nuu. Pe ale ia le si tanga o mea ina ia whaade lei ai. Ia au le langa foi mafua uma mea nei tula epa. O le ia le winga va le fau malo. Ma le winga va le whapea o la toua popoto o tangata Samoa va le se tu lolo whafunga Samoa. Le mai e fua au whapea ia a tongi atua mea e tali tonu ai me le ai. E wa ao Samoa wa a o ina tele o whanau alo ma whanau a ainga o lea wa lato a mai e sa saalimani o lato a ainga ma wha malama i te tonu o lato a ainga mātua whapea ma whapea ma whapea. Teimi nei i Samoa. Ia mai ia te oi. Ia. Le pere watu te ua ngalo o le whapea mai o ngai ke si le fia po ai sui o le ta pipile la fia mai le fast. Mon mawala o le tiri mon mawala me te ua o langa le mame lunga le almon. Ia e whaamali atu i le sui a mon mawala. I o le ua maua ai whaingata e le mawhaina tātou tō lau atua i luma. Se i fufonga ina lava e le fionga le li pāle mia. A ua iai. Io e. Ia. Mea ngā o le ia ngāri i mon mau. Lava ngā ma ua iro se da whai kara mai fui ma oi. Au te noinga whai tula epa. Na mua si la fia mon mamola. Mea ngā wha test mai ka ua rau le wanga ngai no. O le si mea mata ina i le afoi. Le whapea mai nisio ni vaenga. E tala noa ina le malanga lea le Deputy Secretaries le Head of States. Amerika. O le signinga leo se travel agreements le vanga leo sa moa ma te tuila ia ma whapea ma Amerika. Which is la whawhengo fie na whemalanga i o tātou tangata. Wa whengta, e leo e se tātou airline e servicinga le vale o Apia, Pango, Honolulu, LA. Ia ai o lea. Ia whaftai o le whaila i ele tūlanga lea la malanga mai ia taitai. Le lau te iloa ia development o le tam whai e tātou whainga malo i le tātou wālele. So there's always a possibility, there's always ways if sosoani mai le to a tele o atu nuu i le tau mawhainga le atina ino si o tātou atu nuu i Samoa. E sina me mana ia le na mai mawhanua. E mo o mia le iai o se tātou wālele tono o le pūrenga le ayata. Yes. Io in lea tau aina not so much
kasila le me ka ma o le fa va le chapipi tatu ia Samoa fia maua se va le e mapu e Samoa mo tango fia pasese ele mfai ka fia pasese le mfai a o le nela o ma ia se tatu va le serve to ton ia to tonu o le ayata ma le latu o fai o fia le mo tatu meia o saule sa ole na tu le pa mamantua o le aiata o la tau i le fetutuna i le whaingo o pasese ma mea a e le mwhai lana na tam whai sa moe pa pe ai le o yesu tato wa le le ina ia mwhai ai na le stila le li o le si vai ngo le ua wha maunia wha pea o le ele fontanga la le mo le vai aso la so lua o le fo e malanga tuai la nisi o le Australian Rugby Federation manisi o le IRP le World Rugby e fai se fontanga i te tonu ma tato taitai o le manaia what a coincidence o le lao atu whainga malanga nei Samoa a o le tūlanga foi lale nei o le tau fo ma fo ia le whawhita audi o le management o tato lakapi Samoa wa ale fo oa o tūlanga le moni saunoanga wa tatau na be ese polo kiki le te tonu le uni lakapi o i fo la tau e whale polo kiki oi mi tia whau tu le lakapi o lo i alo matama whanau o e sa ta alo la lato te loa le tūlanga i mwhai ei ona whatau taia le whainga le awa su tato malo. E le ngale a tau saunoanga le ala fionga le li palemia. Ai le i ave o ia ma palemia. Ale taimi o lai tūlanga whamin star. Because he's always had that passion i le tūlanga o lakapi. He poured so many sponsors for it to tono o le tato lakapi. Na saunoa whapea. Ua ta'a mala le aua le atunu, which is absolutely right. E le mawhai ona toi le lei tam whai ngā alom whānawa Samoa, pe a whai e le mawhai no ese por kiki le e tonu. O ese latou, o ani mea loinga o le erni i le te tonu le uni lakapi, toi erni e latou tupe wha palemeni. No, it's not fair. Give the chance for somebody else. o le mea lama ua le manga kaunga esi mai ke le ko sanga pila e pa fa kai fongo la kapi ngai lo ke mi nga pa bie mo samo ale an mele o i kwa ki fa ko ale la kapi re ku muso ese man la kapi muso ese man pa mi fa fai me nga ki fi nga wa yan malo fa se fa ngar ko ingan le se mele ngai le abe loka ko ingai fa pe ele kuli fa pe le ka ko ka abe loka pe ban iwa suka sanga e ia mai na faina lokaina ia le tamai ato i whapea le apa. Mali who is he? He's not above the law. Yes. Mali liu ko ngol fa pui nga ko inga. Yes. Ko inga lea. Ia ana o mai la ia. Na o te fisili ngia lava le fisili le na mua tu i lumo le fionga le ale pale mia male fionga le mean star male fionga le mean star o foreign affairs le na fisili ngia ai po o tantanga i fo le malo o stadia po la to fia it's how Samoa spending the money la le wingo le nei fisili o la le wingo nei fisili tu so le wato fasile ngata o populo na mata la foto nei fasili il min staff apea o to vai mai ile fa le tonu ma so tu la fono o na fa nga ile pale mia Samoa mala na ka penetia tu per fenga malo ia le mata na ale na tali manino le fionga le at ta min star which is they or however Samoa spend the money le tai milenei it's purely on the trust. Yeah. Ala mei, fia tau sanga o spend fa le tonu tupe talo tupe, e o le whainga malo tau sina umatu nei. La me tau le oi te siringia na tupe. A whai foi o ne le iese malo sa siesa mo na temi. Why didn't you? Because you are a lawyer. Why didn't you put it in writing and send it to Tonole?
o le ampasa po le consular commissioner a Australia nei Samoa. You know, tu le dirty politics na tu te mai a mai, ma tu le mele le o mai e tau whaaleanga. Because that's exactly what I don't understand. Ona o le wa fesili nia e tosi le fesili lea. It's because langa le te lango lau pati le fai ya mama pia i le sab. You know, na o mea matanga to te o mai fo o to te ata mamai. A le to te mai fai e tūlanga. O fesili i le vanga ia. A whape o kankangi leka o senior media le ori ia. Nā mele mai kaimi o press conferences ale afo, ale parimia. Tosa manino tula epa. O tosi. She was a radio announcer i le Radio FM. He or she? It's a he, she, it. He. Na malanga le i fafo. Lea la wo mai ia le taimile o lo no fo i lona tulanga fa fine a. Lela malanga lo i fafo to e fai au nanga maalo e to ia onga mawaila na falo ia. Ia le wa fai lona ainga malona whanau. Le wa to e fo i atu Samoa. Now he's a lawyer for the Samoa Airways. Yeah. Ia mantua. Ia, o le te lo i te tonu le ofisa o le Samoa Airways. O whea le watu le tupe te tongi le telo le aita lafu, ma maua i o tau te tongi. O le whainga malo le sa ngā lulue, ina i tau whafo i le telo le aita lafu. E watu le whainga malo o lo tu lai mai. Te lo fo i mawhanua, ka a te kinga pirimele. Mana tua fo i le nau tu lai mele malo fo. I feel sorry fo i na wangai whai mai le anga le malo fo o mai si i lunga tau o pasi. I miss her from Apia pango Apia. Whea lan mea iai. O i nā le sa wale tupe le to tongi e tala fu mai le valu se furu miliona i le te mili nei. Ma toe au mai iwa aringa mai fau toe wha leia tu Canada. Le ngāpe te tongi o e tala fu. To a tele lau whainga luenga sa vaea. Le ni tupe. Tele, o le na atu nel whainga malo. To e tau wha wasenga. O ai umala tau na vaea mai ana whiawhi. Tau tongi tupe a tangata ni. Ai te roari mawhanu. O le nau tau whanau o longo atu le whiunga le li pare mia. Pe o le tau ta ua, pe tau o so vale Samoa Airways le whare. Le lopo le sifile o le kokongi, pe. There's no doubt. No doubt. Sorry. A whaila o le sifile o le angai le, mea, sua se silo ia, a kunga SAS. Tātou tano sia ia tā penanga tātou whainga malo. Na tāu mai la le mata upule sa o pese mo inga ngā ai tula epa. O na tūlanga lea. Len mantua le no batul vaso len tia le sa wala au mai e to te le nai tina mata mā tutua. To valu epe to iwa ilato na wala au mai au stadia. E na finge wha mole pe ma whaina o wha o oa i sa moa le fionga le li pale mia. Le lato concern. Ona wa avatu se, well, I see it as a threat. That's how I see it. Wa avatu se whasala launga a le ali i urupo o le ai mamoe o mafi whaapia. Le lato benefiti. Mana tua la. Awa e te toe tamwhai te tau whaafewhema. O lea wa wha maonia le fontanga lea ma le minsta o le vai whafo au stadia. Leo wa wha maonia matala noa ina ele mata upu lea. Le la masi i tuai le fionga tumai a minsta o tupe. Ma le au whainga luenga le utos. Wha pēa ona wha mama a venga wha whaingo fie. I le mamalu le atunu o lo fie a mai o lato share investment in tato wa lele. So, le le whai atu. Wha au ngā mai le mapuni ma popo le mano o lato. A watu te mai wha whewhi tangata. Le wa umana whiutanga i whainga malo. Sa wale lau tala le, ia oe le whanatoe wha peli mongi. Le sa to o mai lunga i tau whatatanuanga whapea. E whaasoli tu la whono le awala o le la malanga mai ele whainga malo
e ao atu ia le malo le atunu e fia whai o la tau shared valele. E sole tu la fono la tauna ese tu la fono le ai lewa umana iai tā penanga, lewa uma le whiutanga inga man malo Australia, o le loma ke lo inga male minsta o le palemia o malo New Zealand. That's all in the agenda. Le whapea tu lou whafonga anga sa mua a me se fo tato whainga malo. E lo iai tui valea I le tā pena mai a he a mea uma. O ngi tangata mua whanua, ka kalangoa I fo. O ni tangata so leo ke le lope, o le me e ari po kangaka u whasoro ngā bādia so le pe aia. Ki ngā lava ngā whai mai o le pa makai pe o mai makai aku le pasima. E lelo, sue awala solo, sue awala solo. Tula epa, it's only natural. Mo mea le tangata within, they've got a guilty conscience o mea whare tonu sala to whaia. It's only natural. They will try anything. They will try anything. Whaaleanga mai le tuli manu, whaaleanga mai le tuli manu, eli fo le tuli manu, talepe fo le tuli manu. Ai e ui ai nei mau mea uma, e le tai lava ana na sauni mea valea, oni mea moni lava. Sawa I lola I e la tala le no whatea o tula e pao te le whai atua se I o whai atua taimire nei. Sawa I lola lea I le tātou whamasinonga. Ia le wa tātou manino lau whafonga anga Samoa. A mai sia tātou supporters a tātou ainga fast. Ia wa umana a mai le tu a lalo le fionga le li pale mia. Pe tu sai fo I male tau sanga. Tu sa male tūlanga wa iai le whamasinonga. Le wa toi tolo le so luas fulu o mati. O na wa sauno manino le fionga te mai tai whamasino. O lea wa tau nuu atu I submission. Ai e whapelo loto tele le vaenga o submissions nei. Te le se taimi e mana o mi ai. E toe au ili ina e ia submissions nei. E fuanga I ailana whai unga. Na whai ule saunoanga le fionga te mai tai a whamasino. Ile whapea mai. Remember me in your prayers. Ia na ia tātou utangia ina ua tarasanga mai fo ile te mao le tunu. Ia whapea nao na tātou utangia ina le nā tūlanga. Au le winga la fia whai atua I sautala. Lea sa pepe se mai. Umana mai le laiva atu ila epa ma le apa whango matuntoni. Lau mai ai, justice delayed, justice denied. O mai whanotoi, o mai limongi, o mai... O whea iai. O te le whaiela le upule o le justice delayed, justice denied. O te whaanga ina whapea, justice delayed in God's timing. E iai le taimi o le atua, e tali mai ai. Ia, tu langa nā tu la epa. Ia, o le ua tāro sanga ina ia le tātou atu nuu ma le tūlanga fo I le whamasino. Tātou tāro talo, tātou tāro ia la soro se fu. Manu winga, another 2 weeks, 3 weeks. Tonu lama. Tilo iai I le vaenga. E ielo tanto nunga o ke langona ua pai tamai tai whamasino le tūlanga po le o le ua nga I sa ili tangata uma ili atua e ou le pule au mea uma. E aila se mea mwhaina tue no ia tue whaia. A o tatu tari I o la le tūlanga o iaila I a lisi whamasino. O le ua reserve, I believe, this is what I heard this morning. Ua reserve le decision a le fionga le li whamasino. Le fonga ina la se taimir vai aso fou. Po a whea na la avala awai lola na. It's either, well, this is only a prediction, either o le toi fo I uma e whaile whainga palota. E wha awawa I pia le fionga le sui pale mia. Well, pau lava na le tātou tatalo I le tua. Ia wha mai le wha sinoala le amiotonu tau na whainei whai unga. Either way, o te taritono mai mauri taimi, pe tue fo I whai palota, tue tu wale I le supania.
ngā kele o keimi alu, kele le kupe alu, kele le me fai. O le mea fune te fia matua, langa o le alama pese pese atu le tele, fai o le tuturi au pule tuturi ei ia mo meo o moni mau. Reopen the case lea a fontoe mai foi, pe ava pe nga, esia, leanga fai la le whainga reopen, then dismiss the case lea. Langa o roa leise, wale ni moni mau, pe ava pe lava leo le. A whapea tulanga na tu le pale whatua, le wa reserve le whai unga al whaam sino sili. O le vai aso fau pe au lia pu le lofa maua le ola malmalosi. O na fufonga ina leo le whai unga. We're just looking at whai lava wala to iloa wa ngata i ele o maua ia moli mau. Whaawau le nofo inga le fionga le li sui pale mia. A leo nga toi foi whawhenga palota, like you said. A toi foi whawhenga palota. E mauti noa le toi tu la i mai o le. Na tā mai lola ia i le tātou. Ma tā upo le nei walu nei tā o whatatari ai. Ia. Whainga palota. Ia lewa a manino ia le tūlanga wa iai le whainga palota na mafi. O le so. O le wa whaamaonia mai sa mo i le so. O wa umana tatala ia pusa palota special votes. Ma wa whaopopo le se fulu iwa o palota special votes ia sa whatatasi. So there is a possibility or a change of the result or it remains as it is ia level o. Ai e luas fulu lima palota whaopopo ia vaisingano lua. So vaisingano lua la ia. E pepe tu mawala ia le fionga ia motopua. Ia congratulations motopua. Ia le tulanga le ia safata. Ia o le la tula i mai atu numa fono Claire le suita mai tai. Tu lua ai ia te whafuna i sa o le tonga mimio Ia congratulations for Anita mai tai se tātou titilo. Ia na mawailola i o tulanga fea wa tāti ai le anga tono le tātou school pasene. Ia o te langa po le asong fua o le amanino au ili ai. Wa le anga e onlor ka po ka la mea nei. Ia paule mele wa umana whai taupu sa palota. Se fulu iwa palota wha popo safata. E luas fulu lima palota wha popo vaisingano lua. Pe mai e lesmu melanga e sili ai lisi. To e ongo ke le swing o palota le i fulu iwa na. Ia le swinga safata. Ia le swinga safata. Ai tātou tālo sia. Ia e maua se tala le so. Pe kasi le me e tau maua mai e se whai ungo fi naunga le hita pipi o lo whaasise ele tu. Mana tua sa whata ua lewa o le hita pipi o le tu malo. A se vai, a fe lima se lau ono lima. Tangata na palota ina le fast. A ngā le lua se lau lima wha le hita pipi. A tanga i e tula e pa. E to a wha. Ma tau lio le pluia le HRPP le sau mai oi. I sanapu Ia e to a wha la tau leo mai a sanapu. E ku wha le HRPP. Io E umaro le HRPP uri wa alo. Lau kama leo ka le leo pale le men koe alu i fua ia au le. Anyway. Mau le malo sa vai. Ia le malo ia motopua. Ke lo o ke ngau a mo fanua. Ia a vea ia ngi palo kalaiki. Fai mawhale a onga koe inga le ala lai solo i malo. Mantua tula e pol mele te wa ngalo ia te awa. Le fana te whasoa mai ese sine ia o le tae au wala o mai sa mua. Mantua le amatanga lava na tu. Le na o batua foi le sita poka la me whapea. Le fono foi ngā le ngā whai petesa. Le na vava o ele awhatangata leo to filawanga i le fionga i panemia. Le fono nana uma whai e love e singa le. Ale HRPP ona e o inisio sui o le HRPP fo to ala to maua le tala. Ina ua announce mai la ele whai lau tusi lunga. Whape o le lau te whaatasi ma le mawalasi o le la ave fua i lalo le
Pela o nafa to ai loa e to tele le sa a pesa e fulani ni fite inga e le fi le to tele ona e le fai na se to tolu ni tonu o le vaenga le HRPP e foninga mai la o le wa pe ana o la tau wa pe wa leva a wa le aise mana i o leo o isi suia fai pule ka pe ye ni si sa te ena le mana o ya valasi Ia na ngol painga talu ki go pie. Ioi. Ale whaka maua nei. Na o whapitoa la vā ia le executive ale supo, sap. Na o momoli ia le lato sui le i o. O momoli lato sui le run. Aksea. O le fisili la ia une le tau ina wawala au mai se si mai sa mo ma whasoa. E se ra soa lusa ia walasi fia me ma le lato waenga. Ona ua whaile pālota lea tūlai mai. E manino la wā. Pe anu wālasi pe ai le tūlai mai. A o le tūlanga le iai. Sa tatau la wā na tuu lewa noa. Ua tasi moe le tu malo. E le toe pālota alo la tau tofi a le a mai momoli sa. Ma le tofi a le nfasa la vei. Io fela ua whai iai. E lo le mea le kau ke le lope e siau kalangonga a mawhanu. O tangata o matua, o matai, o le au whai tō whā. O upu nā le atu. O le ar koe ngā kō whā ngai lea kangaka. Le ar kō whā, kua kua alu ia fia me. A o ia le tai sui o le SNTP. O ia ngai kai. Ai kua kua alu ia fia me. A o mga saingi i. A laku i o ma kua whai inga leanga mai o. Oso e se ma osa oso i le HRPP. But he never been there in life. Ele i o over. Ele i Never. Never. He was an HRPP candidate from the get-going. Alu winga no tala mo fan. Ia o le mataita mai tai. E kau i e sau ko fa pea. A fa pengi pela o fa pela la tu la o se vai se. E o sau to fa pelo to e alu tangata na fa ye ura unga tonu le temi o le tau o fonka. No, tu la epa. No. Yeah. O te le tu mawala loinga lo tangata i te tele ana la fonga na la ia tu la epa te tono palmini. How could he? How could he sleep at night knowing o le watoi ia le mele le mawa foi ilona ia foi fa mawa lunga le mauton le la watoi va ia ia. O ai la supo lenga memori ai o wa fe me muse pueka. Na muse pueta ni te wai lola to. Apo ai la. O mama mena sa pe. Ai ni si o mama pe o ia le sota inga le nei ma papa stui. Ele o ka wa vala mai ale me ka o harmony. Se ka koe pa I atu pa I le harmony at I man melo teach of settlement. Se ka koe pa I isi mesia. O le hata mela ma wai tu le. Nei, la o le ika le atu. Le me ka o teach of settlement. Wa le fa pe America la lo matua. Kere sa ngia se harmony of agreement. O le mengo sa ngia. So what is the difference? Morsi le fia. O tono lai tātou te siringia wa o te langona e leo o mai le so. I le fionga le li pa le mia le iai nei manisio I lātou sa iai le taimile nā. E le I ba ai lava I le harmony agreement le pese I tura epa. E le I ba ai foi I le deed of settlement le pese ai e mama pea le fia mi. So this is why o na whai o whetawa inga o nei wa whape o le harmony. La me o le amai e lai tula e pa fofola mai tula e pa I luma o le mautafono whape. Ia lea, this is what you signed. Wa le whape e o le whainga malo atua. La tau te leiloa, what was said in the harmony agreement. Le foi la fola fia me. Na te le signinga se harmony agreement, she signed a deed of settlement. Nobody has seen a deed of settlement. What was said and what was agreed on it? Ia ke mga kua foi kasi le menga leo ki kele ai ia balasi. Anga le ai le mele o le harmony agreement. What way o ta whaingata? Yo fuli le fai koe fo.
Yo foi le mang fangafa fa pe asur. Oka ngi ukanang kala foli. Ai avak foi aku le pa malaku. Avak wasapu. Fa koi foi. Fa foi. Lo no winga. Se ya me ko ngi me. Moni tula e pa, a ti lo e nele tau. E na tau no mani ta fe o wha malawa ti e ni whai ti o ngā mani. Comments a tangata lo o mai e lunga a wha pia mai. Malasi. Na, waila le ulo lau sa mala le so o mai. Ia tu sa o lo lau le ulo lau sa mala i lunga tu ma e tula e pa ma fono to e ma limoni. Mi polole awar sa mala to e ta ai lo utu a wha pia. Oka. Ion, this was all papia te le fia talia tia. Ia, whinga tā, Whinga tā ona o se fu e tau iai, ai, ore tu langana iai, o le tala fia ngaila na tō whā, le mena tau na whai. O le matanga, o ia o le matai, o ia o tangata matua, o ia o tangata sini, e te tono o le vaianga whai e fast. Mana tua ino fito a mai le SNDP. Na tilo le lato strategy, lato le mawhai o na malo. The only way o le merge whaatasi, le lana mai e. Na whawhinga tāna tali le fionga le, ale tai fono le vaenga le, ale fast. A le amena iai, le to, le fionga ia to le foa, vui. Whapea fua ia le pali i mali e tau, la tauninga ngā lulue. Ngā lulue ai oi ma whapea na tua lalo i le fionga te fono. Lena talia ai. E se vai e le mea whai. Se vai, wa le mea moni la va, ana le sawe alu le fast, e le tu lai mai. Ia valasi le. Yo e. Si ka koe pa ia le, se e mo ia lango le, ka ke mumusu e ami ka ngaka, ai tātala noe furi le, I tangata ia la, do fio e se la fio, they don't care. They wanted to go through the by-election. Kakan ngoi fun mo si le fia le atu. Me la ia le o ku epa. Me la wodi ia ka fa le ang sol. Le o le vanga manga o si tanga lo winga a fa for example, ka wa example de ka kan ngoi afa pengila ko valu ka ia ke o pesu tanga ia fa le la to go through the by-election. Ke rona ko di fa da vanga ia se vanga fa fa. Te lai pa a fai, ia lewa wa whamaunia le tolu lua le vaenga whai fast. So we'll sooner find out maybe Monday, Wednesday next week, mai loa I whaila ia o ai o le a qualified as full percentage. A whai e whamanuia I nai le fast, ia o tolu ai le fast. A tatu o mai lola I le tūlanga le pea whapea o nisi ia le wa mana na o ese. Ma le vaenga whai le HRPP. Wa le mai tau watu, e to a tele I lato, a whapela e o ese. Ai whai le, a whapeo ese tangata nei whai lato whai ngā pālota, ai tū la I mai e manui ai le fast. Ia wa declare whoila e non-void le tūlanga le party, wa le anga waa le HRPP, to stand as a party, e lato te whai le tuangai al whai ngā malo. Because they don't have the quorum in a ia mawhaiena la to ngai le whainga malo. Mangi ro e o ko alo ko inga malo makua e whele la ko lise. Wa la lise me ko nga o mori la su yor sapio. Which is our man now for the coalition. They all had to go back over to whainga malo. They can't just switch ia ba ala to no. But they have to la fono na ka tu la epa. Well, if he's le la o mai a la babala mai le ato le mea e to e alu ai e fai le mea na na fau fauina. Ki sila fia o e mawhanu. O le fia kele le ia le wanga ia. E o ai ale pa. E sau ngiu pe ako e o sau ngiu fa inga kura epa. Sau kau fa o ke me. Mea mongi an. E manino lava. Io e. E manino lava. Ia titiro foi la ia o le lesi mea tu lai mai titilo la ia
ne te wo e whaisalata coalition, ma watu ele au independent, Ia walo leo uma whawhenga palota, leo te loanga lelei, o i tumalo nei they're reluctant leo te whawhenga palota. Si umu, le ma au whono ti, whaleata lua, whaleata lua, o ele tumalo le sa o e lautama. O ali pata i tupai lang. Ia, mai nā. Ia. Wali. Ia ma whaleata tonu. E mantua le, o leo te whai atu i le au independent. O i lau, ia. O lau independent ngā, they are so confused e le mana e whawhenga palota. Why? Because money-wise, costly for them. O le mautinoa lawa, o le taimia e switch e o whawhenga palota, tau no e lole upu. Goodbye, Felicia. I umana ua saule final count palota a vaisi ngano lua. Si na po o sau. E mau ki ngoa lava ia ngala. Wa mai se update. No o si ilunga no o fixe lau ko luiva. Fixe lau ia motopua ai se lau van saula o le final count la le. Ia pena fai atu. O vaisingano lua. O fea lava e pe abe uma e malasi le lua lima. Maloa ia. E malue lue e lava le maloa ia i o motopua. E pe o final count whankale ka ke whakari ai o. O safata. Safata. Ia. O iai nisi mata o puta ua ina morta. Ia, wa o mātu wa utura epa. Ia, o te manatu fua, o mau i fua i le tā penanga i oe. Ia, ona. I lo ia me ia tam ta masani tam ta mun. Ia, le tula epa i o le tam i le whafonga anga le malmai moanga le atunu. Mai mo mai nisi o la atunu. Mea le wha mole le ufai loa mai lau tufa nei le. Se lau lima sulu. Ai ono. Ele na ai ono. Oh. Ele na ai ono. To tele lawa tufa nei la to tupe. Oh, okay. E se tasi o foio paanga lelei se te mai tai fai pisinisi o lala na alu sa vai e fai ai lana pop up, just a pop up for today o mai kale tumu ai fa pe mai se tangata fa fetai le fai nga malo se lau lima sfulu o le o mai umai i le marketi sa le longa o ina le fai ele pop up o le chicken and chips la lea le ta o le animal fries o toi America le in and out le la ele mai tai fai business le masi atu sa le longa just for one day le la fa pe mai fa fetai le fai nga malo it comes in what a coincidence wa vatu sa vai le business le for one day wa mau tupe umarto tele le mamalu o le atu no lau limas fulu tala le na le la wanga kale tumu ia le fo mol mawina tele onisi i tumalo ia pia fa amania ina kiu uma tangata le fainga o lato talaino lato tupe o ma fa nua o tala nua mele ati i o vangu ulina mo tangata tuli fa foi moi o press conference ia fai le mo mai na tuli foi na po leo le sui o le observa mai i whamasinonga na nafi. I lola po le sui. O tata wai. O e foi lena e whai na tai foi i rito ina le po le. Whai mai, o le po le tina le man whai ngā
Ma le tātou malo whalolongia. E ki crash ai fui. Ia na tai e te pai. Goodbye, Felicia. I lo e. Nga tala ta whaalonga le upula le crash ya sora o kafe e I ngā pia ya sora. Le ali, ngi wo ngi me o tina sora o crash ya ko ingat. Whamawalunga. E whapea o ia o whatever no palmia, I can just walk in. Au te whawhetai fo I ye. La tau te mātai tuina tu la whonu ma mea tau whai. You're not invited, you're not on the list. Goodbye, Felicia. Ya, ka ang muli. Ole. Ia, beno whāt, au whafonga mai le toa tele o lau downline I tono tātou waenga le asia. O nei o le I tūlai whā le fiafi, e whai ele tātou Zoom training. O lea wa umana tu e wha le leile tātou au nanga le Zoom, ia e whai nei le whai le fiafi. Nea wa umana o ala pōtai au wa send umatu ia o tau telefoni, ia le tātou meeting ID, ma le passcode, ia join me at 4 o'clock this evening. Ia o le tātou vai le nei, nei fo I le tai au, ia o lo o whaia o te unga, tā pena tā pokalame, te whaalongo mai o te tangi la ulongo, tui tanga, ai la tunga ia tā whia ai bala au mai. O tangata ia mai whatau asia whawai pusanga hinu mai nā, ia tūlangana iai tūlaipa. E whai o le pisi ngā luenga, te pena inga o news o tā pokalame, o le whawasenga inga o oka le asia, ia o le tātou asia masani lea, e tonu se la leono I le pusa e ono whanu o I whawhangu e te tonu a. Ia tūlangana iai, le fwoi lawa ele, le tātou o le tātou jau, o le jau le nei, ua matua I tele, toa tele malo le tunu sa ili mai, le Redox Gold. Ona o toa tele ia whapea mai, o ta le lawa pe whala te male na usuma ne tae o e watu le pusa mai, wa le lawa mawal mai suka, wa le lawa tui. Mai wa tina te mai lima o tina le mangava se tulou, e tui le tae o tui le fiafi. Ia, lea lawa mai o fo iso onga pona I tino. Na ia fesilingi ai fo ila, pea o ngā le asia mo I lato wa matanga maua dementia. Ia, lea na whātua ele ta mā io e ngā I ele asia. Alo, iai lava le vai whapitoa like this one. This is not the one. Yeah. This one is for the energy. Ai ilanu mumu. That's for the mind e ngā I lato wangalo mea wa maua le dementia. Ia o le tātou jau le nā se lau lusfulua, ma le tātou Renew 28 le nā, ia se lau sifuwono, ia sa wai lola I le tātou energy. This is my magic drink. Wa tau tanga mai le telo le pisi lātou, ia e le tango se fe au le ainga, tau talu wai la telo le pisi o tiu te whai, ia a le vaila le nei lewa mai, e tua iai, ina ia maua pele maa losi wha, tau nu wai le telo tiu te me whai. Ia o le nātu la e pawa, mai atu le nā vaenga ia te au, ia a tali tonu, o te tātono vai aso fou, e iei nisia tātou au onanga fou ale asia product wise, ia o te awatua vai aso fou pe atau nu mai le oka lo whapena no process. E te loa e mawhanua. O le la u whamania mai. O ka mai ka ia renga kuri whawhut pare, mia le whungo e kuri a po. O lo lale, e se whatasinga po se mena whai. Le portina po da se mena whai. Se fu na po are the same person. O ana po. Sorry, o le whamasinonga. Te mua whamasinonga. Okay. O le ana toe so le ngā ngaka so le o le maula lava le nā. O le whai ere tau ai maa mai le fionga le li pale. Mia man whainga mano. Nioe. Pau lava la wa utali ai tula epa. Le wa tato whafonga le fionga le li pale mia. Le o toi mamau. Le o toi mamau lo wa yaini ta penanga.
tatou o fetau I foi ta pokala ai pelo ma le molile ma fafsaka o kau pulsa mai ia fa manu tu fetau wai lofo I le molia le lava Na ia lelei o le tulaga na iai tulepa ia le na ua mai atu ia tapo kalame ia o mea foi sa tutupu o mea fōlinga mai o le atu tupu ma mea o le atu tupu vai aso fō ia le na ua mawhaina ta whaasoa tala noa au ili a wā I le whafonga anga Samoa whawhaingo fie na malama ia matulanga ia o le o mai mea sese tau whaasese whaolo a tau ai manatu o le atunu a wā ia ati na lelei o lo tam whai tatou whainga malo whai ia o tolanga na ia lau whafonga anga Samoa a whai fo iei wai se upu ala male ia malu I whaleo tau finangalo tai ao le sapati ia whapeo na tatou whale malpa I o le atua a mailo na file mu tu sai fo ima tulanga meo tutupu ia ma mea fo wa tau sanga mai tatou tamao tatou atunu ia le na tulepa ia tatou toi whelo ai fo ia ai paul me ia te oi o woni te whawale ni te ue te ngasi ia whaftai tele o to fine whaftai ma whanua ai moru saur tapo kalami ma lo sa ili whaftai ia le mor ta penang ia whaftai fui whatawinga ta asia so fai ia sori ia pesen me fui le link se io fai fisi umiele o to se fai ma ai whaftai tele lava io tati tala no pea ma so ta ilungo telefoni me sililan taua ka ofi pe ka ur ko fiku le lao ese ur ka ur ia Mole ma wono o te tonu wa leva na esi la fia. I fai mai lo fale your guess is just as good as mine. Yeah, kasi de ka fa vale ia ka o le lilia. Ai ba fta tele ka filo ai pe le sakayao ia ala patu ia ta fea filo. Yeah, pena foi so fua sa mo. So fua. Ia ona samo. Lava foi le tau tua yo vai le o tasi mta wile la pe mai tasi tua ton ko ia le ko ko mo rie ola ya no ia ko pero la mane sikasi ya o ngale por me pu pam ka wile pe ya ai ele tatu musa mo o seuro va ai fanua lava le mo tatu fiafi manatu familia la fa fanga ini mta foi o ma fa so ina ia mama tala noto ma tala noto ai ia wala wala to io ile o to tangata fai tala o to tangata fielon io I me o tupu tatu watu ile ni me leanga fa to aleanga la fa pe ata tu fa tu puani tala to aleanga la fa pe ata tu fe ave ia tala pu vainga lai a tatu la vai o la fa soa ma la fa soa ia tatu comments lava na fai mo tatu sao I tatu whainga malo o tatu te langolangwina le whainga malo I ona vaenga uma o le mea ia manino Samoa ina ia mawhai o na whaamaliaina le lau te lenga o le atunu I le o loa lufi le lima lufi le lei io o le tatu malo I le te milenei ia fa maoni ia la tu forflanga ia fa maoni I mea ua tunatu I le atu le winga le o matu por kalame ile ngata o le matu lango ia ai matu te tutu I lava I whainga malo ia tautuana ia lutu wanga I mai tautua tangata nu o Samo ia whai o tōma tangata lufilufia le tamao ainga o le atu le moni ma le fa maoni ia winga na wa ure no foatu wa fanua savea turisi mai matu uma tau te iae o le winga leo ro matu ioe so na ta fai au matu tala I tangata ioe whaaleanga o matu tala I tangata si uso ia pesta ioe manai uso whasalala uma o matu tiu te nei mo matu whaiva e matu te tua lalo tatu whainga malo ia e matu te tamwhai fu I te atu le fili o lo tamwhai mai I whaaleanga tatu whainga malo manu ia tele lau tu taitainga ia Samoa tatu te whilo I le soa taeo
ia tatu te fira i tae au pe apuli alofa le tu ai ali ai fu se me tae au to te whanu meo le i te alo furu io le fai furu a toa le tupu kala mene ali ai la tae au o nei loa le a toa le marusi mo te mini lau tu au na masani tu la e pa fa tai li o sua o te fa